Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nongnya rapido online mentakasngi kilalit banyak kendo motor vehicle inspector uba F shadap banyak keren ni penbet banyak keren halor ke jingsha nyo bagi kamai bean habe keren shikilat patai kubor ki nongnya rapido online kile thu bhagajing keren baru MVI kila kerpat ban ai jingbet no eki bakin kamai Hendai uloong bagi hab bani kendo shwai ki lai tali ki aggregator ki badan hapo kajila bal bakin pha ki kot kisla shaki khnang bakin pha pat shaka DTO bat nakaliang ke DTO kan saai ka jingbet uwe na kinongnya rapido uloong banakaliang jongki kimtip baga jingkamai jongki kadong bean bat menta ki layo jingshai bat ki hab bot hi yakaan ka sarkar uloong ru bamenta ki bakamai rapido kin hab sange shwa ban kamai Hendai ladang don ki badang buteng ban kamai ka shong hakihi hendai nakaliang ka DTO kanai khanrabet yaki bakamai bean bar ka jingsha dan kunaru kalong ka bahe bha uwei pat unongnya rapido uloong banakaliang jongki kine persyang shwa banekran bar kinongnya rapido offline balada makiru ki atrelang banle number plate stamp kin kloy banetrelang shu ulet ho bakim don jingtep baka khajna baki siu haga jingkamai online jongki ka leche ai namar baka jilaru kam yoi ai namar baka yat ben shaka rapido Kani da si bangta yuwan na po ka rapido online bangi kamai di arsaka wan ya kendu ya i MBI ini i ba sedap de ngile kran sepang ka permen bangin yale nang ni na po iku de kajing kran kalong ba ihapannya kendu iki aggregators ini ki lightly aggregators ki badan hanya po bigla jungi ingin saya kran bagi banyak negosiasi bagi ya ka permen ya ka senam kan no katenya ai te dadam tu min sob ki kot slanang hapo ki aggregators patkin sa ai ki kot sla jungi sini spot video te nani video patkin sarai ban ai permen te nakalian jungi kalau kita mila snow yang hi kata bani kalau pistang banian negosiasi hanang ni sekemat kai pergamat ka bakungsan ka bapiwan yang kedua mentah mentai kalau bangin yo jing shai na ka po ka DTO office hi ba yakani ka rapido bangin kamai baro kata kiken illegal de mentang ila yo ka jing shai ka ba shisha de mentang ila ya bet bangin ya lep ita ka license kemudian pihak penerang kerteng dak permit dak permit kadon per kajing keno ba kini ki ba kamai rapido kini ki ba kamai ilegal mah kadon kajing keno kai ka ba piran banong oh ya kata te kadehi ka sarkar hi bahkan tuklar ya ka rapido office nangi te beros kata bengilang kamai menta ka DTO kelong bakamlong te ngihabut hi ya ka anjur sarkar tapi panjisane yang menuju tu ka rapido kelong ilegal ne mah oh ngila panjing syai te hadu menta ki ba sedap ri yang ba kalong illegal kan hadu menta te kajin kenra kan ya bisa kemat kamu menta kira rapido kindang beteng kamai ne habis sange syo long ki ba kamai ru ka shong haki hi karis haki hi ndrei nakalian to office kin kenra ba nomor ba ki ken bakalong be an kalau be ai kalau nak kalian mesti minta kamu pilih kau sebagai aggregator ha kini ki aggregator kamu ki nak kalian ki MBI ki ai lu suggestion ni ki ai ka suggestion bangin mi ya kini ki lightly ki aggregator semua ki badan hapo mikla jungi tingin da ada keren bagi ingin negosiasi bagi ya ka fees ya kayak ini baro tingin sa submit ki documents nang tu pat ya kita ki aggregators bangingi ngila ibet bangin ya trikam lang bagi tingin sapa ya ki documents ki sopo ka DTO office pakan sarai ban ayak permit kini ki lightly ni nak pokok kadai be ki local ha sap ngai kulai saya bisa tapi ya rap yang komba menen kesni pau yang ni kecil jungi mah tinggi terajalah ni ya mentang kulai yang saya sar sedap dan ko ila aga cepat saya ni ba kumno bangin kamai de kecing kamai lu mentai la ong ba ka penting ba long kala long risk kan ni bang kamai ka fine lu ka ba ni na su kan siu de yang naik pat kamai rung mala batai ni ba nyerung ba kita ki aggregator so ngi mentang ngi patla ban rai ba ongin rung de kecing kerpat jungi kalong baik ba ikwa baik kata ka permit ka bangin yo baik direct na dito tang ba mai ong ngimla katang ya ban ya keren ba government de mentang ngi rai ngin ngap kalong gomno karai bro kapang na kambiang de si ka don gani katai ka ba mi ka jungthot le singi ka ba kamai online bati offline yo email stu jumut ka hi ngihaban ya kenduk langsung bati ba kamai offline
si maki ki kuat tak wei ngi kuat tak wei kamla boleh hari lo jong long katsuk bangi dang keren hi ka ti na jong dang keren kasi para bai keren kasi dang yesu te ke jing nginya keru nginya kendo lang buat ki para bai kamai lang se kong ki offline in persang menginya shong meeting sabat ki maki ki kuat bet ba ikwa bai ya kata ka number system banyo na diti om na ki aggregator tate long kadang ya renti lang long kasuk dan menta le sing ngingi yo ngirung aggregator ki offline kimrung telong kasim jing em de sa ki maki higin sa pentut de maki ki lian number system mengingim le mengirung sa pentut kalau menta ma kan long bi kan ya biang lang nginya persang banyak keren sabat ki lang de renti lang baki maki ki renti lang ngirung ni keluar banyak terkam de kata hi gawai wan kong galong be kata kabar te ndala ya renti ngin la ya kendo lang ngin saperkat bat ngin sakat ngin sapersyang ngin khat yang efisien ban kumno ba ngiarai ngin seperti pahami dia desi kum ki customer ki babu rapido ru apan hi ka jingkersyan ki desi kum mentang ila pensuk yu pajba kali kawan agini ke perthai hani ka por ka blok paham mentah slong anu ngila ya le ban pensuk ban liku li shaw na duk yen de ngipan ka jingkersyan ki ru Ndai syok iba dang pendon kam mentah kat tu ne kila ya pendon kam ni kisnam kador kum ka online ngan batai kam dai than ka barem desi kum ki jaka kam dai than ka barem kum nam ni kum na pb sini grem ka poi tang ba sispa santho kata abang yo ma baik akti bat plus kata ba kalau tax nangi ni haban sil so tax saka apps ke long no kajing pensai sore MBI mentai ong ba na kaskit kam yo kana share kam yo ka share ba katu ya di surat video tengi ngimpat yo ka jing jing pensai nadu paningkong singi lu kan tengi jingwan mi jongi mentang ngi yo ka jing pensai ni tengi sultanat ya ya keren bagi syukur kabiang ya dai kam de mentang ngi ya ni perkat de jing perkat ni kalong be kentahi ngi ya perkat sa para mengi ka jing kamai ini keren sa ngi ya pendai ji kendung dalam ada kila long di babiang ta tengi la kloy ban sekali biang mentai ba Kemudian office DTO ki ong kumai pi ba lada pi kamai rapido pile ka number plate stem na. Oh, no office ki ong mai pandai to number plate stem. Fresh ngaki ki ong mai kadai ho kata kadai ju oh ngim nung kwa ban penthut yi taksi. Lasi kumba ong iti presiden badan borom jong ki driver lokal mau taksi association. Maki ki ong ba umdan safety. Dengan cuai jumut yi lajudan yang bersenjar bayap baki rapido. Percaya ngi lada don kata lada kampak judan te long babin ong kamdan ke safety kami ha di safety ikum kinius ki balas kisnam ki badam don tu basa amal ki ubah syak peniap ke tu brio ki beluti te katu kisnam ki badam basa peniap tu normal ki beda batak si bepli ku mau uru badan kali syak peniap katu ru pin ong no kali ka don safety nama tapat tak don sistem belah tahu ke jingyam kawan ki ke jingyam Kemudian aku pio banyak rulang berarti online offline. Mana ngiwan room nah kalian tu ngiwan room online Deki offline ngimpat ya kendo adu kat mentah de ngin sepersang bangin di kendo nom tas ni ngin lihat pendap nok ikam de deki inong kini ki presiden jum ki offline mano babat ni habiawat ni aksa di mano ngin ya kendo bat ki ngin ya sujungbot ngin sujungbot lang kawai we ada makiru kilong ki ba lakloi ban ya terikam bat ngi ngi kloi Kemudian mentah sipol kini ke kamai online ke sangai semua. Oh mentah ya kan ni bang mentah ka de ko online long kin sangai nang mana ke kamai online ya kata kumba keren dia yong ba kan kata ka syong haures jong kibri kita gi bakamai ada kikwa kan kamai nging kam yo bam kwa ka syong bam kwa umat kamai ne dai kata ngim kam tu long musko kajing dawa mo ngi dengi ngimpat kamai na kata perkat kali yang jongi ngimpat kamai ini penbej ki kinrum kam anda kila abaj baru ngin sedang mat kamai Kalau itu kita tax bepi benar ni bepi orang pilasiu so komen kipan design FBI. Oh ngapan mentau FBI om ba katu kampoi sa kastit. kami share Kamdan ka share ba kastit kamdan share te yo tang rapido simet lan ya kayo ba sentral ya katu ngimtep kay tengilang pan hi jing percaya ma ila batay bi kumta kamdan ka share kandiat sa kastit kami kamdan ka sulong bay ot bay kalalong bay kung ka illegal ken ali si kala suba min angi ki riders ngi de kala suban tamay long kampen poi sa badiban penpoi mo kata hi kecil dia ngipat ngilak kamai bet paros katu bableng ngilak hens nganya la jong bang ngilak siu tax om bagi siu tang ki wengi ngilak siu tang ba ngamtep show kata ka share ka ya chano katu bisa kata jong itu ka ya chano ngimtep adu menta ngisio jing pensai ini sarjadap menda bingiwan mi tate la suyo la subiang no kai ngi menta ngin ya perkat para bay kamai para lebar boro ngin ya perkat kumno ngin le minerai lang kawai ben om bangin nam nummi snong ngin ya komtang ta em kamdon kata ban ya penurira kano kani tai lada don kani kata ngin kloy ban khat di media ban pensai
baklang ki pajba ro le se kom ki babuk rapido te tugas ngi la dangilong ban strike ro in strike te kalong no ka jenjar ki ba ma ki haban mat hi la dangi jenjar ma ki ro kindan hi ke jenjar dari kersan lang ngi ba mengi ro ngi lakil koloi ban kersan ki ana noi ki por ngi la koloi ban irap oh kalong lo kum hakar islam kum hakali shaw na do na yeng le se ila ya be hi ki bro Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong but ki kalalong ka shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.